Evo, lijepi pozdrav svima. Lidija Budinović, kao što piše ovdje, ja nisam pripremala prezentaciju jer sam pitala Božicu da li je potrebno, jer je bilo kratko vrijeme, tih 10 minuta. Pa sam se ja ovako zabilježila samo neke natuknice šta bih htjela, budući da je okrugli stol, nemamo istina okrugli stol, nemamo ovako hrpu malih stolova i društvo koje nas prati tamo, a nadam se da ćemo biti jednako, pa šta ne? Ne, ovdje smo. Pa mislim, mi smo okrugli, ali mislim da će biti jednako kockasti, da će biti jednako učinkoviti. Prije svega, prije bilo što da kažem o Kineziološkom fakultetu, prije svega bih htjela zahvaliti u stvari Udruzi Sunce i Božici, profesorici knjižnici, mogu reći Božici, jer smo ostvarili jednu dobru suradnju uzajamno u smislu da naši studenti i dolaze u Udrugu Sunce, ali i profesorica, odnosno Božica, nam dolazi i na Kineziološki fakultet i svoja iskustva dijeli sa studentima kroz teoretsko predavanje, ali bome i praktična predavanja u dvorani, gdje su studenti jako bili zadovoljni za tako jedan praktičan prikaz, a ne samo da slušaju teoriju i nekakva teoretska predavanja. Sam naziv, da li volontarizam ili plaćeni rad u studentskim danima, prednosti i mane, odnosno, ja bih rekla naravno puno velikih prednosti, ali opet kad ajmo sagledati studentske dane, da li su uvijek studenti imali, su jako dobro plaćeni. Pa nisu i uvijek ovako definicija kaže dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina. Sad, u svoje slobodno vrijeme, kada studenti imaju svog slobodnog vremena da ulože svoje znanje, trud, vještine, i da im to nije plaćeno, a da im to nije obaveza da to moraju zbog nekog predmeta na fakultetu. Super, ali nam se sve više i više dešava da kako na tržištu rada su, ja bih rekla, kineziolozi vrlo ovako traženi za različite individualne treninge i tako dalje, i onda studenti, ako imaju eventualno slobodno vremena, rado će volontirati, ali i rado će raditi za ovaj plaćeni dio, tako da onaj naziv volonterski rad i nasuprot plaćenog rada. Tako da to je po meni, zato sam se na neki način tako pripremila, ne da to bude moje predavanje, nego da ovako da malo neke svoje, ne sve samo super i pozitivne primjere, nego i nekakva pitanja koja možda da tu malo i prodiskutiramo na kraju. Da li je to volonterski rad u smislu da će oni svoje znanje, vještine i sve ostalo raditi u nekoj udruzi ili kroz sve ovo što je recimo navedeno kroz Udrugu Sunce ili ovo što dalje, ne znam, kroz zaštitu sport osoba s invaliditetom što ih vodimo po sportskim klubovima, da li će to biti stručna praksa, stručno nekakvo usavršavanje ili je to baš volontiranje, šta želimo od njih. Ono što mi u svakom slučaju studentima možemo reći da dio svoje nastave im to priznamo, znači odlazak u neku udrugu i rad sa nekim korisnicima, im to priznamo kao dio nastave. Tako da onda tu otpada ovaj, kaže, dobrovoljni dio. Ja se slažem da je volonterizam naravno dobrovoljni dio, ali da bi došli do tog dobrovoljnog dijela, ja bih rekla da prvo ih moramo staviti u situaciju da nešto moraju napraviti. Onda kad to jednom osvijeste, dođu i vide kako se dobro osjećaju, a mislim upravo taj da se dobro osjećate nakon što volontirate i vidite koliko ste nekom pomogli, onda ćete se javiti kasnije da stvarno volontirate. Ali prvi onaj korak, nekako ja sam za to da ih se malo, da im to bude na neki način obavezno. Znači da ja kažem studentima, imate 4 sata koje morate odraditi negdje. U udruzi sa cerebralnom paralizom, sa gluhima, sa Sunce, da li je to nekakva sportska aktivnost, neko natjecanje, negdje. Jednom kad krenu tako imati iskustvo, mislim da će onda prepoznati, a samo ovako da se samo oni dobrovoljno jave, mislim da će vrlo često biti pa nemam vremena, imam nešto drugo i tako. Ono što sam se još pribilježila što bi bilo dobro, a to isto smo i radili, potvrde i kompetencije. Znači, kod volontiranja da nakon toga oni dobiju neku potvrdu, dobiju kompetenciju, šta su, to mislim da vaša udruga stvarno dobro radi kroz ove edukacije, da se dobije na kraju određena potvrda kojom će oni kasnije
pripremi ovog sad okruglog stola sam se svašta razne članke baš sprintala i malo da uđem u to područje i upravo taj dio kompetencija da kasnije na tržištu rada neko ko će reći ja sam volontirao 10, 15, 2 sata, nema veze, negdje i naučio sam to i to bi trebala na tržištu rada biti određena prednost ili tako, nekako se tome nadamo da idemo tome. I na kraju što bih rekla da mislim da i to je onaj dio što smo recimo Božici i meni direktno, ona evidencija i sve ono što organizator mora prema zakonu o volontiranju, sve one liste, prisutnosti, potvrde i tako dalje i tu je potrebno određenog organizacijskih sposobnosti i nekakvih vremena koje morate uložiti u to. Tako da volonterizam, što mi kažemo, to nije besplatno na kraju. Znači, to nije ipak skroz besplatan rad. Vi na kraju morate okupiti ljude, morate napraviti sve. Tu ovi koji su online ne vidite, ali mi ovdje imamo i croissane, imamo vodu, imamo sokove. Dakle, sve to je nekakav dio. Znači, volonterizam naravno je na kraju određeni vaš doprinos šta želite dobro napraviti, ali opet to sve traži određenog vremena i odricanja. Evo, ja sam to tako shvatila da bi mi imali okrugli stol, ne da vam ja sad nekakve definicije ili Kineziološki fakultet je ovdje na raspolaganju i mi često upravo smo na neki način suprotno iz prakse, nas ne zovu, mi moramo zvati dajte nam priliku, dajte nam termine, dajte nam mogućnost da vam pošaljemo naše studente, da oni to vide i da nešto naprave. Tako da mislim da bi tad trebalo biti uzajamno da smo na tržištu prepoznati i udruge koje traže nešto i Kineziološki koji nudi na neki način studente koji bi došli, kažem, da li to je 1 sat, 2 sata, 10, nema veze, 1 sat, ali 1 sat je vrijedan da student dođe, vidi kako se radi, ona slikica koju su stavili sa onim u krugu svi, znam naši studenti kad se vrate od vas pa onda vide i komentari šta smo vidjeli kako, ja im sve to pričam teoretski, ali to je predavanje. Kad oni dođu u dvoranu, onda je to nešto posve drugačije. Tako da nadam se da će ovo biti jedan korak, bez obzira što smo ovako podijeljeni dijelom tamo, dijelom tu, ali da će ovo biti još jedan doprinos da razvijamo dalje, da napravimo to u dobrom smjeru, da se to sve nekako malo još više razvije. I nadam se da će korona i sve ovo što da će prestati, da ćemo svi moći biti što više online ovo da nas slušate, ali kad radimo vježbe, sport, ne možemo biti. Ja mislim da ne bi bilo dobro da smo online. Hvala lijepo.